tu ni khuwa ding in zong thu mantam Eimitimes Editorial akun Tolgal Kumkhat Lhing ding Ahitai ti anangai kinuhiti ningkum me nisim thum a anakipan Tolgal hi Kumkhat Lhing na ding nikobo avatai heji sunga hin ho in Zanival akihal hain mim hin khu mulim zong zakhat izat ham Lhing dinga ginchat Ahitai galjam sangsom liwal aumin hicha sim thalo Tolgal ja India khopi munchum suma kithe do zong phamai ahipui hichi phat sunga hi liso le kana chule gan theina tamta in mihim hin khu alo dimin mei thai loading a mei thai in pagong loading pagong aso in chule chaga loading izat hamjong achagat lotai ane ago kisumang ho adam sunga nunglam do zo loading zong umda loading a hi hiji Tolgal hi koihin pat do hi a hichan gea ha sat na le gan theina hi kokiten ki thu hi tam ti hi amilip koima a hei taponti Tolgal je in kukizu MLA hon separate administration ahin hlang sabun taw mi te hon gunchu te in pathin hinga taw na in anung dal zingovi chule achen na khu nunglut na ding lampi umlo hole galje a kicha ho relief camp a zingin itile chamna hung lungmonga kilhading hamti wang seithei a hinai poi thile man tingel in khusung ki sumang le in le lo chule nei lego ki hal mang ho hi itia kinung dip zo ki ding ham ti hi sei ha sata a hi hitabang thu ha sa a ki thu jing lai a hin tu hin mihim lung thim ahung ki khel pantan hoilang a hin mano diwang a phat in a hin pu dung zuya kalson ding hitan ti isei no muchu galjia ha sat gan thei ki thu heto ichan diu hung ki kwat ding hinam ti hi a hi tu din munahin gamki moding ahitan heji chuntua volunteer ho hi regular army hung hidiu ahi tinjong akisein hichu ata ahi ding le kinep na theimong ahi Kumkhat Lhing ku na hi ko ki zo cha te ho platform khat a ding thei nai lo Mizoram in hata aboi pi wangova changwaila ajun ki tha bangjing na lai danin akilang e heji chun Tolgar hila Kumkhat Lhing ding ahitan heji phat sunga hi ep development ti hi eima che ki do ding de me tu chung Lok Sabha election jengjong hi akivet le lunggel ke ba lo dan ichan ke ham mu do thein kidin Tolgal Kumkhat hung Lhing ding hi nije thumle som gup langa Lhing ding chu a hi mein politics a ke khel na le machal na seiding be se umin akilang pui idin mundanu hi min gal ei bol hum ta ji a kido a hi tu ni chan ge ya machal na ding a hin separate administration la alhun na hoilai ham a ke hechin pun parliament a ko ki te thu ki seiding a hi tia kinep nala tam khat sunga chu momdo lo a hitan mabana kinep na ding hi ipi ki hi sa ding hitam mizo se hi one man army thar ahong gin ting pangkhom ji dan un akilang e hichi Kumkhat sunga hin meite ho chu arambai tingol noya akun su tawi ti thein aumin ahi lo tu chung Lok Sabha election ahin hungki phochin inti meite nupi ho kamchang dungzuin gal hi birin pat do ahin aki cheina ding hi aphat wat asa na lai he ding ham ahi lo le aki chei ding dan hi alo na ji a het lo hi ta ding ham jong he mei thei ahi gala ei bol paw le thu na ding in tu chung Lok Sabha election ahin BJP to pangkhom ho lu aphai aketi le boycott bolloi kitin society hi ai ti akitu tu chatji lo a hi heading dol a hin mimal lunggel ki sei ho ji a hi kitutu chat ding kinep na boycott thu ki sei hi BJP thanei na ki pi be a hi bovi center a BJP sarkar simlo thu chum hitale Manipur thing langa BJP chalo na hi phundo na dinga chu election kaisa lo chu hi pending dol a hin social media a boycott de hon lunggel a sei ho khu hoile jong le Tolgal Kumkhat Lhing kun chana hi BJP sarkar in kukite adon lo a hi ke so ke a hin a chu ti le boycott ji a ahin gel kho diu chu iti kita san theham chule outer Manipur parliamentary constituency ahin Congress hi mi pin adei sa jeb danin akilangin ahi ding mong ahi aje chu NPF candidate le a party hon vote hollo hiluwa itiba ama chu mi hon adei diu ham NPF ho hin ebola BJP aketo sa ham ti hi mi pi he dinga hilchit na bol lamu ake hepoi election a lunggel ke ba lo hi Kumkhat sunga tolso thilung khat dan chu Ahitai ti chu Tolgal Kumkhat Lhing ding Ahitai ti Eimitimes Editorial kun thumantam in sei theu hi chan chu hitan ti